Ezweni ey'suke zingithinta ocingweni ngithi angidlulisele inkulumo ngoba zikhona ezinye sazofuna inamba yami ziningi nezifuna ku-Facebook naku-inbox TikTok. Ngithi wey'nsizwa zakithi le nkulumo ethi ubaba wakukhipha okuncane mase ngikuquestion noma ngikubuza ngithola ukuthi usho ihlawulo ngenzela ukuthi ungabe usayifuna inamba yami ufone ungakomalume babakho akenze lutho ihlawula lilutho ihlawulo inkomo yestick uyikhiphe uma ikhiphile kwaphinda kwaba nembuzi yokugeza idalo zalapho lelo gceke akenze lutho baba wakho ngisho ngabe uthi ukhipha inkomo yesibhambu inkomo kamama bese kuba imvuma kababa leyo obulama ngabe beshada laba bantu still akenze lutho babakho inkomo zasekhaya ezu2. So ke ngisekuthenini ke ngilaphele ekutheni umuntu angathi hayi inkosi embona uyaphila futhi cha ngithi angisho kula kuwena ukuthi ubaba wakhipha okuncane manje ngiphilwa ngakuphi mina musubuze indaba igama lithi yokuncane ayikho into enjalo. Ngiphinde ngiqinisekise la ukuthi awukho umshado okumele uqhutshwe ingane ithi izoshadisa ubaba ngoba nakho wahamba wayocela wagcina ngalotsholwanga wathi angiphinde lento wathumela abantu bayocela isihlobo esihle wagcina ngalobolanga kwabhala kwakheshelezwe imazi omcelo kwase kubhalwa kwahlalwa phansi belethu izingane zemqedelele uyise wazo before ziganwe lezo ingane zakomani mebazo ayikho into ezoqedelwa lezo ingane. Umuntu oqedelelwayo umuntu olobole wakhipha inkomo zahamba wangakhipha ihlawulo lodwa wangakhipha inkomo kamama nekababa lezo inkomo zasekhaya waphinda wakhipha amabheka walobola mhlawumbe wakhipha inkomo ezu4 noma ezisithupha kwase kuba ukuthi mhlawumbe uyadlula emhlabeni lo muntu izingane zinayo ilungelo zokuqedelelela kube seqayile ngoba wayefisa amphathi mesambi sengishiya ibizo ngoba wayefisa lo muntu ukugana. So ngithi anginqande le nkulumo kuseyimanje ngoba ziyanda inkulumo hayi inkosi embona mfowethu uyaphila because ngifowela abanye abantu abaningi abasuke befuna udaba oluserious ngempela ngoba leli lakomalume ehleze limshaya lokuzaleka abantu ehleze libashaya ngicela ukugwema kuse-early babakho mekhipha ihlawulo ungasho ukuthi ukhiphile okuncane babakho akenze lutho ugeza umuzi womuntu ukuthi ubone umfazi khona ngoba umuntu okumele lapha nakwazi umbandakanya nomuntu wesilisa aphinde athole abantwana umuntu ongene ngehubo esangweni wafika wazofakwa la ekhaya waphinda wabulala inkomo omqhoyisi yamvusa esibongeni isibongo sakhe saphenduka saba igama kuyena kwathiwa bamthelezi ngema lo muntu unelungelo lokuthola abantwana leli khaya. So uma ngabe sekuzalisa indodakazi kulelo khaya ungema mekhipha inkomo uhlawula ukuthi uyawuthuka lo wamuntu usebona umfazi yena usebona ingane usebona umuntu ongunkosikazi kanti ke lakha kusenengane kusenomuntu oyingane ingakho ke kuthi uma ngabe uyocela isihlobo sithi ubaba la ekhaya ngiyangisukela kanti mina ngibona ingane la ekhaya bengingase ngaba lo muntu ongathiwa usebona ukuthi usangahambe uphatha umuzi womuntu. So ke ukuhlawula kwababa ekhipha inkomo ethi mo uhlawula ukuthi uthuke lo wamuzi wathi usebona umfazi khona ngoba kumele kuzala umuntu owanjani owafika ngehubo lapha angikhulumi ngemizi engalazi lehubo angikhulumi ngemizi ethi yona ikhiphana ngembuzi umuntu owavuswa ngenkomo yomqhoyiso. Ngakho ke bafowethu lenkulumo ethi ubaba wakhipha okuncane ngicela ukuyiqeda namhlanje uma ngithola ikholi nje akube ukuthi ikholi mhlawumbe ebuza izinto ezibalekile hayi ukuthi ubaba wakhipha ihlawulo wakhipha okuncane nakhona kasho ukuthi ihlawulo ucabanga lethi ubaba wakhipha okuncane umuntu uyalandela usho ihlawulo alibalwa ndawo ihlawulo uhlawulela ukuthi ingane yabantu uyifazisile uyenza umfazi wey'nsizwa umuntu uma wamtholisa ingane usewumfazi wakho kwela mathongo angikuphinde umuntu uma wamtholisa ingane waba nengane na umfazi wakho kwela mathongo ukhulekele lo muntu uthi azadlule emhlabeni esenjani medlule umkhulekele emhlabeni lo muntu uthi engashaya isikhathi sokuthi edlule engathathwanga ndawo ngoba lapho kwela mathongo kuyofika kuboshwe wena ukuthi nanga umfazi wakho ngoba usulale naye ungena esibani sendoda walala naye sekumfazi wakho kwela mathongo. So ke ingakho kuyicilo ngisetsizweni ukuthatha umuntu osenomntwana uma iqala ukuba nesicawu kungcono mase ngowesibili hayi ukuthi akathatha umuntu onengane ngifuna ukuphinda kahle ingakho kuyihlazo ngoba kwela mathongo usefanisa nomuntu onjani osefaziswe kwesinye isibongo sebebona umfazi bona ukuthi ingakho kumele akhiphe inkomo edika ohlawula ngaphandle lo wamuzi lwana uthukile uxhaphaza bese imbuzi igeza idaza la ekhaya useyingcolisile ukuthi hawu nangeza singane yethu lo muntu thina sibona ingane ndodakazi sekumfazi lo sengazi ukuzala ingane ubaba mekhipha okuncane kushiwa ihlawulo kushiwa inkomo yasekhaya inkomo kamama kababa le isibhamba nenkomo yemvuma akusolutho lokho ungakomalume bakho kwanawe mekhiphile ku4 noma ku6 ungakakhishwa komalume still usaphilwa ngokomalume sizwa wamela amakhulu ukuthi ubaba wakhipha okuncane ayikho inkulumo enjalo ukuthi uma kuthiwa ihlawulo kuthiwa kunento wayenza cha akenze lutho ke lo muntu ube saxolisa amacala akhe awenze emzini womuntu enjendoda ngiyabonga ethuba.